y'abantu. Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishi kuri mu omuganda muhango oguri kubakoze abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye adera orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. You should be all over, baby. Bust it up, bust it. I put diamonds on your wrist. Hey, I'm coming in, and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayikumizo mwabaza no twantsa omudi ya chamushana akushaba keshongoro syaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayikumizo mwabaza hanuya aha SkyTV iraka ry'abantu is the boy king Madonna Cubs baby bam 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 bam. Turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabara gabantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTV UG official SkyTV irakari abantu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy Tash UG, the Western Darling. And you're with your girl Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program irimo bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanjire I'm a broke guy tinyanjire. Program eje mubinji nonda kumanya passion, nonda kumechi kumbetiro, nonda kumanyisha ino njero hobati, nonda kumaga kitaka hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha, it's commando, no love story. Byona ntukwantu bireta mu program eje. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi ntukwantu baretera favorite comedian orabena kushetya. Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri batutera 100% Western music. Zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo abantu kwantu baretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Kandi orwakata na 20 bagarizo nyuma tubatere throwbacks. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi. At Sky Television. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mchiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu. SkyTV irakari y'abantu. Y'abantu twakutangira umprogram y'itishengero rwa gatanu ebiro bya 24 ebyo kwezi kwa kabiri omwaka gwe 2023
ndi Boaz wa Mongolia umutebekanisa ngo butosha program ijine bo rwa gatano mpaka shaha 5 z'icuro erizoba ntwenda kuganira ebirungi by'umuntu kutera karuru omunyihanga omuhumushoro ari kutunga yatorana korgo mu kigombe kiri mboyembezi icya NRM ikigombe kiri mboyembezi ntugamba NRM because kumara imyaka 38 hingwire tini kindi kigombe cyabe kiri mboyembezi so twajya gambe kigombe kiri mboyembezi twayongera ngo NRM ikintu kihiro mu karuru akugaraka mu kutora no munyishengero w'abantu baserere abantu baserere bakaferwa munyishengero wabo Honorable Patrick Okabe akagomba tando mukazuwe tutengagaraka mu kutora no munyishengero akaruru tukaterwe nyumwabazyo tube n'abantu batano besimbire twine kandi twenere mu Filipo Cho twine wa NT omuchara Ali Salaso Asianut twine independent kandi mutano Kabe omwami Emmanuel Omoding twino kandi to FDC Emmanuel Deratu nondijo wa independent zina no basa kurijukaho so kutugiye kubara kuheza akakiko ruka tuhereza mutano w'umugenzi urukwetwa Emmanuel Omoding obari independent umushijogu naro musigazogu amazira imyaka 17 atari mu ihanga akagaruka ibiro by'ibihingwire yareba horo mu gishogo kwesimba ujyangwishe yafa so mezi nkabiri abase kuzikishe yagaraka aba member of parliament hati MP elector wa serere mwenu ndwenda kubuza president Museveni chairman wa NRM bwabari serere akagamba Ali Salaso yaja nimporano mumanya nimporano muhangisa kunkumkazo kwa kari mu parliament akasi banatere nkure bitukora nka NRM akasi bana atakutwagira omukwiha embunda abantu bakaramoja mwena tumutamureta tarahuriza nanye so intungukanyo ne ku cyumba geramo mwene tubuze tugere ngo omwanya gwatunga MP wa NRM nugwa gwakira imyanya eri kujwekera abantu ba NRM ine ntungu eri mwabo opposition tugere ngo MP wa NRM kwa kayo yazo mukokasi ebiteso berakakuzo mu cabinet no turabentu heraho nabwe wikeji orira amakuru ku abantu binyo mu government ba minister babiri mbahebwa amabati gatwaro mbyanga byabo Chikari Gerard minister w'inshongo za Karamoja Dr. Dr. Goret Chitutu abega pardon kurira ngo abanyabuzare bakabi n'amabati agega Karamoja ica singireo okuteganisa no kugira ngo na nyina wa minister akaye n'amabati aga no bakamuteraho n'umucyomi abana abanyabuzare bakabagatira akatare amabati gari agarukwera so bamumbagambira ko twara amabati Ruben na Banje kunka yagera ateye amabati nyuntu iningatwara kunka gahereza abantu abanaku umurika gadiyo mu rubunyo rutwara amati mwenyoka ndaro munju yamategura mwene hata amabati agagensene nagarukwera nkuko bageta nyonye ndagashi kugira ngo agatwara amabati yes nabasaba yagatwire kunga abantu abashobirwe mu rubukedi mwene kanatura kororo mwene kamwaragira kororo katari yunju y'amabati gensenene numujyango akagatwara kugegerata so twatunga abantu bingi bakadaga bamuso Tia Kaseja bona bajyangu yesa amabati tukagatwara kunka tukatunga isi mukuru mu office ya prime minister muje mwakira amabati tukatakumeye tugakira unga tushango mbyaro byitu hari yabageting konka gabuza buzibwe specifically ntugamba Goret Chitutu tima bukimata Goret so erizoba government yagera ngutarogaraka kugaba amabati for now tubanze tucondoze bintu kubyabiri so nza kutandukana n'inshonga yo kujwekerwa on parliament andojwe ngo iki kinaka kwate ne cyaba minister kugira ngo umuntu uri hina power ninki cyakubasa koraje ninki cyakubasa gukora kubi omu studios nyine timu yo ne ijwire nyine omwami ndabitunga Kenneth Kazo na agere kigombe cya NT nyine Arnito Godfrey kada wa NRM nyine omwami eki yakunzire ndungu ni nomagizo wa NRM kakuri Yasini apaka abwa Kazo buri umuntu nakutwara sekende mwemwe abantu bahenda musyo ndabitunga Kenneth abantu bahenda musyo mu sekende mwe kwebare tebekanisa programu abarebe ba SkyTV bari kurikirize aha radio 5 nimbara musya tumurire muta musibire muta mu mbera zona ezumuruma ko ari mango abanyarwanda baryo mu mbera mbi abantu baryokwe abazo
ariyo mbazi nyinshi manyangu n'abamwe hata barigire mu masomero arimo n'abariyo umbyaro bakistami ntabwo school fees so muteje amatukana barakoreba SkyTV mugirebe toyongere kubasa kuteka Uganda kandi tubase kujombeka yadete ryo mu government God abantu bahenda muso yebarewe kitenisa moderator Boaz panelist bagenzi banjye nanye nabatangirira abakutureba SkyTV izina ya mukamo witu n'abaturira Radio 5 mwana nimbaramzya abasasire abatatungire byenzere kurungi umusandeji nishasha nimwe kandi abatungire birungi mukamasimwe teja matu muturebe SkyTV tanye bitekateko then tujabure Uganda yito mushabo egendo misho mwe bari mnonga ndamusizona zirmu akasubira mugire ndungu tinarukora musyeje oya mnonga mujagasa program kandi katusime SkyTV ahugumane tumugisha kwija kumantwegisa abanya-Uganda kandi tuboreka insita hene ruga ahera na neza kandi abinji hatiya n'abantu abakugire ba YouTube na hand hona na channel zona so kandi tusima abantu abayoni batura Radio 5 kandi abantu ba Remengo specifically umugomboro ya kanoni abasi ba Remengo ashitehuruze bakora kintu bachombekera izoba rero twafuna support y'amana munonga kanoni Remengo no twaturi ari imbogo nanka umuruko gwitu gwa Remengo so rizo twasibaho n'abantu bakutajana mu Uganda National Development Plan 3 hat government hay kwatanisa na private sector kubega shang programs za government za swati ni nsime shimwe abantu bona abatwataraho kandi shang tumuntu kwatanisa tombeka ihanga yitu mwe bari munonga nakuri Yasine abantu bete tugatanike program owe bare on sa program eji mu panelist bagenzi banje bari yaha ni management page kutumisha ikitari kintu cyorobi umuntu yaha mutane bitekateko nabone kugira ngo abari yaho mwe tubasa kuba dushize abantu boro kwetegereza ko kandi kirungi turebe turatere tane bitekateko tongera kombeka Uganda nungi Nyabutunga so serere mbe munyo candidate ngekigombe cha NT ngareba je no mugisha muntu nareba yo I think wini chiza nareba honarebo chagoranyi sentamu principal konga kutuje kubara kandi tuwanyu umukazi Ali Sarasu Asenoti former secretary general wa FDC abariyo akashatu abashobozi bente abaganda yakwa najat kanokani so abantu baserere bayizira ngo kanokaraso kanokavawa with due respect webale mtabekana sa programu monjere mtano nataka zileche nagambo nchereze se management ya SkyTV muzimazima bakubasa gumana mutweta kandi twabasa kusomesa ihana so muhemukire ya serere tangaza kemuka kiri koko kureba kinana nishite n'amashanju kiri koko kureba kinana President Museveni wabire ari minister wa security obwiro bwa UPC imba ahabwa memba bwa parliament bakamujya biwe no haro kukumanya so tukiri kutangaza serere wano basa kusanga ngo ari Saraso akaruru okumusinga konka kamusingire kati icyo wakubenombuza nicyo nanyitekateka hariho n'imotoka ezibe sombo bururu zitariho na namba zitariho namba plate za double cabin za government ntureba ba RDC bariyo mu karuru ntureba polisi eryo kutarukumba businge okwihe ryo mukuru gezaho kutikingo bururu n'abamwe bakubwanga cyo mu gisomo baby so government structure ya government nenda kwibiro independent because no no babende bagezaho abo babemba manyango ari Saraso webene ya NRM agwiri babende bakimanya so you cannot tell me ngo then yabara kwibiro wayo mtebekana sa program n'abahurikirize na nabarukureba
ari saraso nuwabire ainamani ari kuza kutwara karuraka aha kuba buryomwe abe namanyangu akwa nuwabire ari former MP babacara no kimanya akebembera serere ba imyaka 15 so bona bemba kora ki bemba manya kaburyo muwena abe nayitaga ko namwe kubasa ryo mukozi no kubasana ibya MP nabimanya yes so government benerwana munongo kurebuka ngo weti yarabo hatubayebwa kurwanisa na nogo muje ogogo wa independent bahugira ari saraso bajya mwene mwafira ari saraso nito turafeyo imwe kamu ibiro wanyu nito katekereze we independent so government ya NRM ni mu muswiri Dr. Tango Doi warukwembera karuka NRM yagera ngo bo na omodinga mutano umjenzi abo kuba kwamaza tukusinga yajatinya nambuga ne president wanje Jeno Museveni so yajatitu twina rose yitukoze omutebekana sa program nubwo kwa captain mukora yajati na nomuntu sinya so itutine yitukoze rose omutebekana sa program so bebategira habiri omuntu wena kiriko kwa kubanonyo amezi gakakono gori hagati y'abantu noteko kwebuzabuza so endare mu muswire ehera mu ryacu baryaho baryo mukasako bati so hati to kubasa kungira ngo umuntu mube muri yo mu campaign ningira President Museveni yagira President Museveni akayimukize bendera akajya mu kwasa n'imyaka yakamukose bendera ngo gabakajya Museveni efuze kabasinga efuze kabasinga akwabe batakugenda mwene hati batanduka kugira ngo ibafuzuwe abakura yabasinga ngo hati bambe ryo witu uriwe okusiga masito muntu ayinenzoro yanyer so government na yichirze ngo cyebire rumukikoze kita kibire kifiri so abantu baserere nabo kubarebere ngo akaruru kari saraso barino bagezaho kiba no bajya mu nitoka twerezo w'independent utahota karigero wagira ngo akaruba yembaza kiba incho bachita kushoborokaje so ari saraso bayi no burure 13 nonda kutugambira ngo abayine kanana nke 15 because kwa kuri kwiba ndobanza tubara habari yabateze bakarure emitwaro umushanuro twa batugizire abatire wabagitera hamwe bari emitwaro nke 3 so chances ngwabo mbo batire now ari saraso nagira ati 13 rero kajya ngo bamuri 13 nezo nembabazi aha kuba abantu babasa kusanga ngo iwe yasini niwo kumira karuru karaso bakakwata bateka mbwe ningo bwa buryo bwa saraso ku bantu babara babuteka nkaye abatwa twakirebireho kazo bacibamba amanyangwa kakaruru nako muntu opposition obwe babutagura bamanya ngo buno bwa Bobo Wine bamanya ngo buno bwa mugisa muntu babutaro bazuna na Amuriat nabandi so twicereze ninga twange tumanye ngo government egerezeho kwiba karuru kandi kibiri good so Tango Doi Mike mukora bari no batongana ngo abo kuba abanene umuriserere bayemba hagera wa independent basigero flag bearer Tango Doi yanajya mba kufubera bona gireho flag bearer captain mukora Tango Doi no mkanye no ngamba hota nyo umuntu ari senior wawe habire mukwe bagana so menaremo abo mwe bemba hagera wa independent mutano umugenzi because bimama ko movement rwatwira he then na flag bearer Philip no muntu gakaru nabane bendera ya NRM bakarwa kiyuka ukarebrota yebare koze nkakutusiyamara mu yebare Boaz nabakutureba sika ecyo kubanza cyabiona ntakashira kwebaganisa kwa Mike mukura na Tango Doi ecyo wano ubuza munywano wanje ndi yabitunga echa oku ecyo kubanza cyabiona korbori ya harfu wareba umuntu afiye okareba umuntu uri kukizayo munyabuzare we kejo uri kukizayo obanka ishento wabana pitch obamanye ngo agwerere okunyaga by'amafuzi ekiri kumanyisa ngo Tango Doi agwerere candidate osingira karuru nkayena bagwerire owa independent okumwako obushoboruzo na nabantu abamutorine icya kabiri toshemiye kuba no itwitwe
tinkureba habwenki nkito ba NRM kumu ahari arsaraso because nor arsaraso or na NT na nor god na group yaba movement twena tujinzire ndi wirendo so okayenzire ngutugambe cyicwaro twatutaseruga wiri ninyenda kugambira Boaz kwere singire tikumanya hibara kabiri by the way iki neki hagaro kiri kwerekanye no twara president no mu campaigninga sente zihanga tuzine security tugine buri kimwe cyo na tukine iyo no jangwa karura tutakwenda no mitsi ya president wihanga ngwaze no mchereza no mutombranga bw'abantu ngo akwate bendera gikwata gate y'abantu kamera zinwensi yona ne mureba efuze rw'abasi hariho emirimo ya government ndi yasheme kubana akora ecyo ne cyaro kike so tugume tuyikirize ngo zine shobe tushuyire batsingire tureke kwe hamya of course mbe twatakuze tekukore osingira karuru abataka no kurahira takarahira ati nyenda mbuga ne president wa now icyo tochurire no manya Boaz no manya yokorera bomuntu bakwete fuzo mugende hokaki nikibaye kimayise ngo no munyabwenge nabata kine kindi alternative no byakuba cyaguranye shaheji no bakusinga government abo opposition bakora mu government yite ya NRM ko kuza kwanga nyineka no mwangano shore kandi to singiro wa independent yabatagambira z'iryo statement nubaga bari kuyentebe aho ko binge babatire I mean tubakoze ise twabaremese ukwereza abantu babo kunkakaga babiro mutezi abwenje akashangaho flag bearer yamuhakanisa and cyo wano no garka hansho ni garka hansho ngayo kumbuze ya tango doi na mike mukuru bari mbenda kumarana obu no bunako ukahuriraho no borata wabutaka manyire bukuru ukahuriraho enkomba na n'umufunguro byone biturukore byone ebiyo mu government yitu ntubiyo mu government zenyu science na syndicate umufunguro na n'enkomba so hati Mike mukura nayireba ko umuntu waretse government kandi tango doyi na Mike mukura namureba ayizire kuri nkomukozo yizire kuri bakamuharba makerere hariya mu makerere arakwebembera besharinje burizo arakushisha university arishya manu wa mwasa arakushisha university the powerful mwasa kurugobwe mwasa mayikara atobwo bakambujaburayo bamureta bamutarsani ngo babize haho katogoke ngurabashabari yabati rega kunga bw'abana ijo zabikurira abashaje bari wagitegereza so ogwo muntu obareta kuri atafutegeka ba historical kigumire iki kigumire so nizo ndwano eziriyo mu kibina kitu nkuko hurana bagamba abanyankore ngo ejo jibiri zani Rwanda ekiri kubaho naki ntabona ebinyatsi ensekuka hati babiri bagiye mu kurwana akaruru kataraba ko gari sarasa abunche gwirati shoga mukazo kari wa mani Alice Alaso Asianuti secretary general wa FDC myaka 10 founding secretary general buri kintu kino buna kubwacha aho kintu kukura nubwo kugura umuzane okamutum club murabahuriyeho ba Ronaldo baba mbone sho nojya ngo Barcelona kabesha hegene guza nebinga Messi tiyakubiri kunkubuna kububushyikire ba Figo ba Ronaldo saraso kushininga bukabaho ya shininga nibamanye wonyetegeze nambo nito kutsa kwiwa president witu kujya ngo akayije inobwenge ibintu byone yabcontrolling yuno jya ngo egene nenteranche kari yo kumwereka indicator wonyetegeze akona kabonero manye bitejo by election nemwe zone zibiro NRM benesinga izibiro kashi kuba ko kutakwetsa kugenda hatu tukabintu tutorwe iki no egitero Rwanda abargayo rebe hariho general secretary w'ekibine hariho vice chairperson uri umugambi w'urujungu hariho vice chairperson hariho Moses Kigongo akabina mbyitiro kozeyo
konkani karwe jumbira nati ko kwishikiraho Yasi Yes. so orebera karuraka muri serere and ntwantu enda tusasire NRM why tukatwine omukwaso w'ebendera Philip Cho obasinyire nkumira naguma bamusinga abaranagumwe harabo wa independent Bishop Patrick Okabe ichena ku Okabe bambe yafa mukama mpumuzo musingi ruru za NRM zigira ngo twaza kuzomba election waba independent NRM bamusingire nari cyayitengesa abe no yagumizamo ati NRM bene kupimeta ngo oyine benera stira abantu bakamukunzire ebenda mbagihindura batakugiha mutanu Okabe without NRM betini cyo gukora because tukakireba ho muri Sorot East waba inebenda ya NRM jimekemo twagiye kuzumba election ubwo twahiro twagamba nawe twamujyana ngo nore byawe kagabyangira ko tabena wa kabiri mu karuka 2021 bigire kuri yatujya gutakinda kwe Simba team each bamaraganise ba God but this one couldn't work so NRM how do you help it overcoming mbera nkeji because anyway did you lose najya mu ngikintu cyangire Yes. NRM ebuzinjira mu kabuka serere kuko gubire gutamura kubanza arabacindu kwenda tureba batandise ekibino kubombwe bemeza shumanisa mu mico cyine bone kisingo ubwo no mwihanga kityo political parties zakomeye tukapointingire bari tugira ngo tune nare muyoboka ni baragwe batera konka ahabo kugira ngo abanyarwanda nubo bine obushorana umuntu obarkwenda niyo shonga habwenshi nututaha karuru turgom primary za NRM zo mu general elections kugira ngo AMT ya leta araso FDC ya leta wayo NRM ya leta wayo umukaruka serere ogutugomwe nuko bazana kuruzinga by election konkana haba hariho shonga burukuru kuruzinga mtu advising atumanya habwenshi twaruzinga byo turi kugumukaruru ugamba kuruzinga abantu bakucenga hero byo kugumukaruru bati yasinu ko yakwendaga program tiyo rujungu noreba hati umuto ruwanyangwa chimanyi ngutugwire okay nichiriza naniyo kumu kugumukaruru omwambo wazi kuturu kugumukaruru burya mwana ragire ho mukaruru kumukoro kugumukaruru siri tse kujanga nare mugwiro mukaruru kandi ubwo ko banzaga kandi arosho ngahabwe nchegwire nangwanyo ninjira ngweki ndyomwe ombanya Uganda ka Uganda car free and fair mpaka muheru iganazindi harimwe bukurumera konka hatachibireho mukaruru ka serere hatacho chinyere inje mutabene bagira bata benebende ubayene ahabo kuba president agireyo yimuka ya campaigninga yashaba karuru konka abanyaserere bakoro kucamo kwabo hatkaninjira ngo banyone bakabire nubacishemererwa kugira ngo NRM eshabira karuru konka batora n'undijo muntu bagihereza namona to muntu yagira ngo habireho kuyiba karuru kashenare mukwereni yiba tasinjire so okuruzinga kwa NRM omuriserere kibire kine reasons kandi zindi kutekateka ngo abari kuyembere kibina bine kuziranzya bakazireba eco kuba selection ya flag bearer neshonga nkuru nemwa shonga ezikwetengwa twabana twenda kuterereza kimwe karuru nico twataho twenda kutukuza mu karuru ka NRM embondo yitukuronda mba flag bearers omukibina cha NRM niyo ko mataringa karuru ka general elections tindi kugira ngo omuntu bamuhereza habo kugira ngo namanya ku
kugamba jo rujungu aho kugira ngo mu parliament batenso rujungu kura turujungu tindi kwenda ngo bamuhereze ahabo kugira ngo we yabe yajurira ngo n'umusiramu murungi nari no myaka turici murungi mu service delivery ogumuntu nubashemereye kuba nabasa so bakoze ro kucwamu okuhikire kandi okundi kutekateka ngo bo kurugiriro ko barebere akakaruru namwe ni mango mbururu ngo n'uburatirwa bwa NRM akakaruru no bukareka tusinjire konka kine kikorekere abanya-Uganda omuntera ya NRM karuzinga tukugira kakuba kamazima NRM karuzinga kakugezaho kuba kamazi kakuba muka ko mushana NRM egwa kwakubamu okugira ngo NRM yagira candidate atine mani aho mugu NRM nete kwa kuruzinga nari nete kwa gu ahubwo kuba ya fronting umuntu atine ki utine mani for example hano gamba cha Arisaraso ubwo mwe natangarize there is time for everything Arisaraso akebembera akaba member wa parliament emyaka mingi abire member wa parliament emyaka mingi hakoze imirimo mingi opposition eyibatuyiremu konko bwire bw'ekintu n'ubuhika abanya-Uganda hati nyo nkunzira abantu baserere n'ubundi abe nsingirwa y'akaruru ka NRM abantu bine kutera akaruru kurugirira ha muntu amutora ndani service delivery ko kumara ubwiro ya service delivery wamara myaka 5 ya service delivery kora ko myaka 10 wayereka ngo warga service delivery watandika okugire yawe biwaronda ko muntu serera bo kusima omuntu batorine omodingi otuyirahera imyaka igona mushanju omeza bamanyire batangu nakutura nabo chive buraya aizire kutura nabo abuja ngo hariho umurumo gwo kuba MP is that a member of parliament chive buraya narisho kuwa mweta ngo atuyiraheru norogwen masi no basa kukorra heru konka ntabasa kuba hariho ibintu abante bari kumanyamo umwami ndungu kanko risije kureba ko n'umwana wanje nabasa kuba natura amasaka ni yarukora ngira nkazo nasaba natura kazo ni cyo kurebera niyo kangambe cyanje nabasa kuba natura amasaka simba kazo abanyakazo bagira ko umwami ndungu no bari natura amasaka konka buri weekend ntuba tumwinaha narishimura kwayija kwagira ki yashange kiri kwetenge sentunguka hajwa kanani yitwe hatuhereza services hicho cyo kaba cyumuterera karu so omuri serere NRM tesingire nikiza na godi ngo mugwire nariyo no shemba position ya tango doi na mukora na hagera je no Museveni hada because no reba ibi nabyo wembezikije kandi bizere byonga ibintu bingi bikora ki bikija hariho demokrasi ya Africa hari demokrasi ya America batine culture kubije abantu ba culture to culture ngabanya-Uganda ninga aba Great Lakes region ombwanje NRM teruzingere kabu just a display ingere ngo eine potential munonga hatu wakureba oburo butiro mu serere oburo bujiro wa NRM flag bearer na NRM leading candidate and remember ngo ishe akare NRM na akatare flag bearer no musigaza nawe yaparaki na yajya harama teka amateka ngakorwa ko amateka ngakorwa abantu bacireba so NRM teruzingiye karu e display ngire ngo yiniko obuteruka on program ya hwire ukana ubuzabusaji na ubuganzi bwa NRM kandi kankashira mu ntebe je mu NRM rero ubuganzi bw'amana munonga kandi kiri imyaka mingi munonga ari kuhereza ki yangere kuhereza cyange no kunsasara abo kwatine mu Uganda yashitana hansi akajya nkatani organization eje ninga company yo kweza Uganda kikatebwa abantu abandi konka kugira ngo NRM ne government ninga ne abakunde cyanga cyabo tubakunda kuzo mu ntaro ninga kino bakunda ubusinya n'abantu ubusinge bacireba so hati yanka NRM borekera abanya Uganda ninga abantu be cyanga iki
Great Lakes region I prefer Great Lakes region ngo aba NRM ni binje munonga nabaja ngo barete kandi si 10 basako bareta so NRM ina mani minje munonga ngo it can feel na basako feelinga bakorenga yomwe in the same omkaruno kokamo. Okay. So timwe na tuzo kuza kureba karazi zo kuzaza ubujungu naki when we come back twagara ko witu nashinte chikora ki ikituombeka takazi mu buzyo. So omungo ya multi party system nikimanyisa ki party ya emera nka NRM na chairman wayo John Museveni tukashabira umuntu akaba abantu bakamusoba bakatora na independent. What does it mean? Abantu bakamanyire multi party system bakora imwenga NRM tumukamanyire tumukuweinga mukajya ngo ubu no wayine bendera ko nkame biwirwa ya things have since changed abone tachiri as popular. Why is that the case? Hati ninja kustakaza hali NRM inaba hadizi bingi munonga ori afunde bururu twe umuzarumwe n'ingumishatu mutagumwe n'ingumishatu oni afunde umuzarumwe n'eshweka wabubwira to mtarebe na kanana abantu biyere bunga ingumishatu rukumi nabandi uti hati ni kindi that is a gone case no tujende turebo mbisho twahanga ito mbisho mukendunga marire so bashereba so iwe tukukwata so statistically ukureba omunamba NRM serere information ine obururu engumibera na runana pate yagera ngo inamani hari umuntu nka Emmanuel Moding ozikirishe emeza abiri inyuma NRM this mighty party arebere ngo ine flag bearer najya unayikiriza mu president Museveni kandi ngo chairman wa NRM yagaraka yayisimba kwa kansa process ya NRM ya yesire flag bearer. What sort of discipline is that? Man gatyo abunje umuntu nabara ugitina umuntu kwese imbo mpata karakagikara hata manyabanzo reba patero kongana constitutional na electoral commissioner bashereba so takaisi turebe aha kutora nabembeze kubona kunogera ngo bakana manyangu shinshimo bakiri kityo shimwe ne simba abupatera bezo bonka because ukoraba ho kujya hari engendero nyinje munonga bashereba ko kutujya ngo hari positive hari na negative bashereba so oriya ayikirize kuko hari amateka kujya mu ninja kuriye bibitinda kwati ya defying a national chairman wa NRM tara defying a national chairman wa NRM abatakore bamba flagging wa NRM tachirebere mbamkwase bendera bena kireba konga abamukwase bendera bebe bace abino hagizo muserere abakagera entungu go muri serere aba NRM abantu baregera hero bija bajema abantu baserere flag bearer wa NRM tubaregere hero serere kana karuka tibenga katiri serere bora bagatire masaka bagatire serere god kache sabatira karuru nabanya serere kandi aba NRM kandi aba yeserengu abantu abakwatana NRM ikingwe no kumanya kuba honka pate yunga hayo ichukwenda private sector twagarike nyuma ndure ngaro akaro NRA hazona NRM bashereba so now it's a combination nugo man kachemda chiki Boaz nyenda kuyakantuka mwana wanje ndungu tinkwenda ngo ogere mtwe nke yatango doyi utandike kubiha chairman witu wa NRM tango doyi ni professor bere kirije Ebya abantu mu makerere rwo ngo professor akashomero bururu Ebya ashomere n'ibindi tumureka moderator katwari ikinzo mu misho ni nyenda wanogira ngo mwana wanje wanogira ngo ngwito NRM wakwata ubururu bw'umuntu wa independent ukabwita no wa NRM ngo kibanje manyisa ngo tuyino buhagize bwinjinga ikigambo independent waza kukitomura nyankore no buri ikinyabibiri kandi ikigambo opposition yetware manyangu shobora reka twese baro reka twese yetware
tware no bori ikinyabiri ndashumba kufuba uze ngwiri kukorera bajya ngo nikishima kazi ekiri kumanyisa ngo ayino bonero obwa NRM tcyo no manyisa kandi ayino bonero apana yetware nengo koyesheshere yes because no mukuza kushitama mu parliament na shitama side ya rwagati takuza mu side ya opposition na she ya ruling party so nuje kumukwata bururu obwatungire obgabanise mwaka kabiri waza gukora ikibaro okwate obubururu bwito wa NRM obubgara opposition so waza kubara opposition ababande bari nyuma nkiba opposition stopingire eturabireho so ninyenda kugambira ngo reka tugumetereze government nashi NRM yitu figures zishikire then tubone ko correcting nashi ko fijima tumanye itishime kwa story reka ndiyabutunga garekemo Yasin tubone kwenere cyo wewe baramutebekana sa program kiri kwashitureseraho mwe no kwiza gusomesa abantu bati wesonga mushaka kuya kushomera kasa twena tubatumanye ikintu cy'umuntu nawe ine cyabasa kunsomesa kana ine cyibasa gukora ki kunsomesa icyo kubanza no bati nyenzirengwa amanyi ngo abantu abebezi imbiro muri serere wanogira ngo ngira karu ahiriye urukwinganaki wanogira ngo abira kwasire pendera inaremo ahiriye urukwinganaki otrero sibo aba opposition bo bihiriye urukwinganaki hata nori nkari yo nakudara wende jeriza icyo kubanza mbani purate program zanyu no mugira ngo umuntu yari yo independent nataru wanyu era no mbano mu kigamba je muri kugira ngorebe basi witegereza hanze oriyo jotku kandi obariyo nazo apana basi kubagitira hanze bagitira hanze cyanya gutyo kucanya guruko muri serere witegereza yes orino turonjo rwati ndeka sa program reka bagatunira bose reka twanishitire sahe kimwa mugira ngitara mwana mujya barbu yitu amazima bagitira hanze muri serere nebetirwa hanze kungati na mu bicereze ngo basi mwe yagwa amahanda yacanya nono tugenda basi ryo mugaraji toko manyobera akeyo obatera kuri iki obatera ari so twamwe mazima no basi ngo muri serero mu ndesa y'agasimira kabu nywe ndiyo wa ANT so icereza ngupate yawe gwi nanye nicereza ngo yagiye de mu ibiraka runanye nicereza ngo ikozere ki egwire ko reke kugira ngo niyo no wa independent ngo hato we yaza kubo wanyu no na yaza mu parliament uragira ngo we na rero obutwe turi mu karuru mu campaigns abo inshinga yari mbe mudakugera ngo mwene muherezo wa inebendera Philip Show ngo ngakobera ari mu muherezo no independent no wito why was it the message like that Boaz atakuchesho gamba nkamoderator president chairman w'ekibina kitu kantareba independent ibire ya NRM na independent ngo nasoba dezi muzireba mutorane hwemo ayichereze ngo fira bati wana kore ibintu biyona nko muntu ayi no bwenge umunyabwenge no ine plan A na plan B mwene mambe mutireho plan C no nyenda basireba ngo tarizo mushinzi cyona uyine plan AGM nico kujya abazungu never put your eggs in one basket because if nka NRM ishitukoreberaho ishitukugendera mu numba no kumengo shuwa ngo twayibembera ihan umuhando gwishye whatever the case as long as twayibembera ihangeri umuhando gwishye gutwaro misho basireba so hati nanka ndyabitunga ngo NRM egwi hashi asinje no anupu no FDC no opposition no opposition ndungu kankwe tegereza so asinje no opposition kono jangu twaturiyo mu mahanga demokrasi ya hamere munonga FDC ANT bakayemba tabarusi usingire so Richard Todongo manage mukuru wa NRM naza kutabarusia omodinga nakumaniche baratu twakutabarusia hasha basha sinje no no tabarusi wash no sinje nakumutabarusia nakumutabarusia answer yes narno wanatanga statement ya wajangwenji ngo
obori wa oyo wa NT obori wa kibine cyo na FDC ninga nupu ninga aha no tabarusi yakora ki oyaraba so gano mutabarusi yanko ko yarabaho nka member of parliament wa serere full stop kano kamutabarusi kwasinje flag bearer tukabe NRM secretariat Richard Todonga kabe na tabarusi flag bearer NRM na watu ndo kutabarusi umadiki kanya baruka hwi agaruka hwi no asinje umadinga hati abanda abatasinjere no waratara tabarusi omukuru ndungu Dr. Tango Odoi yagira ungu omodingi ataha heru yihanga imyaka 17 taka tahaga mu register ya NRM so tuba kumanya kwa NRM yuno hira hikuja mu kampo buzi bija za NRM zichinje nga zigwiri so itonto ndem tungu kanga nacho office yigwiri dendo businji dendo achelewa tuya democracy tuya pan-africanism kai so niyo tukebembeze yasini hendera nsumye omwami Boaz umutekano sa program wezi nyenda kukora ikintu ekikiriya mbeho za SkyTV kandi nka activist wa NRM kumara ubwire buringo NRM esinjirwa karuru omuriserere tereza kamera NRM esinjirwa karuru omuriserere district usinjire no wa independent abira ino bururu 15 rukaga 38 wa NRM ayino mutwaro gumwe 13 bibiri no bururu mukaga NRM esinjirwa karuru omuriserere konka ahabwachi NRM tushasize munonga kugira ngo turuzinjire eco kubanza hariho shonga ahabwacho gumushije asinjira karuru abazirebe bakagoma accident abantu abinji no mbanyankore harimwe cyo kweto kushumbusha haza abantu binji bacitwara ngakikuru so bamuhira amayaga kampendere byanje kampendere ntekateka yanje abantu abinji no muri ankoresha umuntu bakunde cinto kushumbusha kandi ahakaruru kuba kutera ahabwa sympathy hico tubona ntucimanye tuyiro mu karuru ubwo mushije akarura kasi zirahabwa bishonga ezimwe nizirebeka konke zindi umuntu atarkwaze hari nabasota zireba eca muhero NRM ntujemba na majority bwiro bwinji tuyina amasiko bwo kugira ngo abantu baserere baterira karuru bakamuzo mu mugongo nubo babire no batrustinga bunaza kuba sentunguka kandi kituru kushaba ngo akwatagane na government yitu ya NRM abo kuba niye yine buricimwe hakwatagane nayo hasi abantu baserera akaruru god o Africa emino mu Uganda no shoti turi abantu bine rukundo ndukundana nabo kuba tuyine myanya mingi umurika muri chotera yomoro nindijo myanya MP kwakfa tutaho either umutabani umuhara umurumuna narumukazo icyo mese Uganda twine rukundo ndukundana munonga abo icyo abantu ntubahamayaga kwikana umuntu muto mu parliament takuma yara abase kora konka tusasabwa family munonga turi abantu bakundana twine unity is that the yabare Boaz n'abakutire ba SkyTV no mayantu tandike bintu ebi turiko bisagisa nashi turiko bizanisa tutandika by'umweshungo tukiza kwekanga ebitwa bintu worekera byatandika kutireta kutere nturi tukatandika ibintu ebi turikurekera abantu ngo umuntu witu wa NRM kwara aferwe tumushumbushe tumuhamayaga tumutaho tumurongaronga rero tuzaho twereza tumusikasika wanyetegereza tujya mu mbweno ahabo kuba tumanya ngo ibindi byo n'abantu batandikiye kuticenga mweborozi so hatse tureta akakoryo ko ngo twabesheje akwa tutuzagamba nguto banakweshere ko muri NRM aba god niwe irumuzida Jerosingi
Now, tumanya ngo twijagamba nguto tutuzikoze. Twijagamba marwaro twijagamba masomero ngugaba. Twijagamba entunguka ngwero. Wanyitegereza hati tutandika kurete system yo kujya twabeshengereza noreba umuntu takashikire kuzumu ngwento mutugerere mbabazi. Ekikiri harubura umuntu wena nabasa kuferwa. Nahagwecyo hati tugendera kisirani leta muci wache tugereza tutandika kurira abantu batsasi bagenda babarije mukuzika batushumbusha nawo hati byatandika kutereta enzuga besha heji hakaferwa owa independent hati tugire ku bitari byarema twaboroga byarema abo ko fuza ko yitu twabitandikire mbona abantu batangiye kutucenga bajya kashimwe kabariya katumene mukora tara abaferirwe mukatugema ngo tutere bikoze bibiri yo mwihanga yitu neji family yakeferirwe neji keferirwe kandi yakoze mushango ndamayaga nabone benda amayaga abo je mutujya ngo gutita muyagere wagitegereza abantu nabatahirwa ki kwato umuntu MP nemirimo yo kwe parliament bakatayo oba sasa ngo aferirwe nyine aferirwishe omyaka yasigara nono expecting cyo umuntu wahira karuru nkamazika umutebekana sa program n'abakorera abo nje abantu barinka bagwe icyo kubanza kuko niyo tinka kwa karuru ujya ngo aferwe umuntu wena amayaga ringatanga n'ubwe bembizi icyo kikatandikwa government NRM no manya kuruga ogogo umugenza rigire kufa parliament ogogo ise ogwa Patrick Okabe nabo bakabata kumwenda nka NRM kunkatwa yimba mwese bawo oyisuke kumanya ngo ogogo abira yesimbire na mutabano wori umugenzi ine bendera ngo abayiguze ayesimbe so umugenzi akasinga ogo NRM mbe no mutabano wayizire yajya tumwe tata kafigira ryo independent atiriyabutunga nanye kangaruke niyo independent gake kusinga ndiyabutunga umuntu kusingo ndijo aburire akamusinga fi Mr. Moderator turiyeho uruzyo rwa NRM tuya n'ingambe bagenda batureba government y'Inkembeba ahakuba yo yane kurya hato mukasese wimuka usango yine bironda utazusumanya wetegereza so hata government ya NRM ekariyo wafire ukafiri pocho yine kizo akasinga Patrick Okabe na president akamusinga burire yagakamusinga yo kuzumu yamusingira kuzumu abona president umusinga nori akamukampeni injira na no hati rutu ya kabiri yagakayakora yamukampeni batorangana twanabembe nangwe no bakoreto mu ndio kwa ina remo ine bende ngazi tumusevero taruka kunkampeni injira Mr. Moderator musevero no sanga n'ubundi n'wari kureta yo nezo akuba acha wakampeni njye ko batambara imirunde nyingi kuyatwara gomba elections NRM tuyinesinga kandi je no Museveni abinaze abincho no muchoro banje mu constituency Museveni sa program wanogira ngo mutabano ngoranya uwe ni muza kumanya fi kandi wakarabaho atine na chaka yes aha mwache no mugira ngo kwaferirwa umwana we aferirwa ise wetu mu rukwenda mu muhajiri bata oranya kai ne bendera so yafa but wabaye bendera karo tarafiri kasa kabari umutebekana sa program banzo yisuke kumanya ngo kutarabe tukagira bafiri kujya gutagira abana babo clarification aha bwakino twekane kambogo na waferi bateje tori police ya NRM wafire umukuru yasire na nobato ko muryana ni bogode nimwe muri ya NRM mutugambere no wafiri ariyo NRM government yani gikisobobo ekyendabisi umutahajiri moderator akantu kaca kudani ngenda kutereza mu moderator noreba hata abashije mu opposition ohana no wanonye okay kororo howe kako kalenda noreba hati echinture ni fan opposition I need to be protected I need to be protected no moderator to protected ababa opposition n'icinture ni mfanabo nibakunda kwasiza muyaga bandi yabitunga kandi hatume oreba wo opposition
opposition kwakwije mu studio wamugira ngo discussing ibyo opposition bikubakwata ubona abasana kushora agenda kuko wamugira ngo agamba NRM najigamba ati noro umwami yabutunga yatudivertinga program nanda kujete y'abafiri no turinka kwasa bicarufu na kwa chance mwana ugamba so program reka kujindura y'abaferibwe bonka NRM twese yo kugira ngo eragira akadareka kwato muzindare kuri Yasini ahabo kugira ngo ishagizirata ahabo kugira ngo ishafire no ne campaign injiro muntu rero koyeke Ebirungi byari kwenda gukora abantu abarkwenda kwenda mutanuranya Ebirungi mukabirebera nkaye mutabanuranya Ebirungi echo kubanza ayi no bugabe participating mu karuru nk'abandi bantu muyihamwe abandi bona ubwo abatabwinga mukayamwe abandi bona reka ngarikemwe buze moderator kumbuze mwambi yabutunga abandi bona kwiyaho bakihwamu okubasa kwabo no kuremwa kwabo ibintu byona ko kutabantaniza no kubatsa kwingana chairman wa party NRM president 7 kwari ajya munanda mutanu waranya imwe basigara nuno ate yo kumangwe karagumu NRA kwagizire munando wa NRM agireyo aho n'ubundi kwenda togereza abanyarwanda hatu moderator y'ukwenda ngo tudiverting abantu kugira ngo president yagira munando guyo nono gamba nando webendera hatu no wayi nakaruru muwasinjire Answer no. So akaruru kaserere tubire ta campaign injuro fire nota ko yaragire umuntu aferirwe na yera mahagire koko kubasa kwajira umuntu konka tumuramwagoye kugira ngo umuntu twarafe ba fronting ngo mutabana naro muhara babino babahagira tucero kandi nabantu abo kucikoresa nabonisha abangu bakiriki reka tera basa kwabo nza kukana kwetengesa abana ko bazire babo butwa ngo bafe bagyo babahakarura bazo mu parliament twaza kura tereje nkora we bari moderator ndungu ogumiro kunani ameni so itwe oba bambazika Patrick Okabe deputy speaker Thomas Taiwo kagera ngo kikabe kiri kinyo mutabane yazo mu parliament mjumanyisa nyon nani nkora ha TV nkati njumanyisa mwana wanyana nabasa kora TV abo inje bataku mu evaluating on their own merit obubwira ngo uri bwacho immediately kutembera sentiments abantu genzi ijo democracy ntanto no service delivery wenko muntu ninje wari kuwa mu introducing deputy speaker wihanga yihanga so I know wenje bwinji no kumanya kwinji omani jinko muntu so ku ya evaluate injire yareba ngo kwakoreba hati hangana aramakuru mnonga kwakoreba serere no kwemeriye nabantu bayo na tourism yayo na development yayo naki wenko muntu yagira nkahagiro ubu awaki mweshi natera karuru nakatera serereshi mwina akana gambira chi atakatera akari yarufu bakireba uko ngai no mugasho kusinga batiza garuko hatinyize kukoreka so ya evaluating yareba kugira in terms of umuntu nguka ya serere ya chance basa umuntu asa god menyanda tutwari heda chikanje tukuza kuzomureke so jeno Museveni kwa bari yo muserere yagira ngo ali saratu so batamuhakaruru akuba akatera mnonge mpaka akaburokinga program za government akana sano kwaka abantu bakaramoje mbungu obwire bwinji jeno Museveni kwa kuba ari yo mururobo bagambira abantu atimwe ebhande mwamperizo umuntu opposition tahuruzana nanye timureba tandeba njimanyise twatwine MP wa NRM parliament yebare abo ncha abantu bashimkurwana mnonga kugera MP wa NRM single opposition yebare system hati nashi government yitu nashi ihanga rito kuri kutwaza bw'ishaheji niza kukigerageza na n'ubushwere ko kushwera umukazi w'ururimi
nkibanisha nkoko wakweta member wa parliament opposition kigali ko mucyo abantu bacura okoreta member wa parliament opposition aharbazu wa government eri ombo bembezi ngo gushora mukazi wa Mario ngo kwakushora mukazi wa Mario I know rumi arikugarakamu nana abuzo mushejo busingi ekiro opposition wa muto parliament burkanya kagumana hakanse cyari batameze hata government noza kuba wajuze muhande genda wajore ko muhando gwawe akwa itumunteka tukabentu ende nguto tubeni twayoreka abantu ahituru kubatoza bo batatoreka enshove zitu nari isho etishime kwa store so niyo statement yo mukitinsa president Museveni yarokozesa abantu bagumene batorana ba candidates bitu ba NRM akaruro kutitera kiretse ibintu bibiri utakagira akaruro so kutunga MP hata abantu bagobaki abantu batera akaruru benyine then batayo opposition mbaferwa ki hati echo kubaza cyabibona ko kureto wa NRM yijo parliament still ningaraka hariya drawing board nkugambira ngo niko kwako umushwere harimo mukazi utari kugamba umushesha no yibintu no bamaraya no rero mpiro kastere chartez everetsigara ho warga kufana ibyo rumuraga obani bice obani bingi konko azironga zo hero mushesha ki obusingi so heje ba candidates ba NRM bakazo mu parliament bakagwejegera iyo government yite inaba kugiraninga nashaba kujye abakugye batariyo butukureba batariyo butukureba kastiyo tungo mushara gwawe hari umukazo kamuhamate akanywa akariya ajwaraje ejo mwesambiro ba parliament wa mumotoka wa mumshara wagereki yabaje ko kati atatereze abar kuvuga abar kwebembera government omunda ataburizo bana ndakushora mukazo ataburizo wache tegereza nicyo kishane kituru yakubuza government ya message government ne message waza ujito mu context ya constitution na democracy no chimayo government n'abantu atabatira karuka serena nabaye abantu abatira karuka serere still n'abantu konka okuza kusavinga government n'abandi na ujya government yo miringo ebiri hako government igiye kureba ikishane na government eri kwebembera programs za government ati ngo mukushike bintu umujyango wa government ikishani government nemo ni manyo kaborkazo ukazaho mukarura ni kumanya giso mbere utakareta kugambira ebyabiri nawo manyira government niki wategereza so naho echo natezera nagumani kukwata mpora ngo kahuguka konka mbwe n'ibikatubire now nizo shonga ibire ezatutire mukaruru hariho shonga ibiri nyenda ngo abantu bazetegereza MT tera kwatire habitse ekorekero tugumentorekera abantu iginkore inanagambire iyo kufero ejo pite speaker ko kwijarufu onko muntu yitegereza gabo yashomeye kishane akariho busasoboye buru kandi yamanya ngo cyagiro mutuma y'abantu n'umito y'abantu yabire na nembibo kandi na MP akafaku yagira ground so okano nango mu speech ye nka deputy speaker wa shira government agambe speech arge hata arge watekero cyakwasa kushemeza abantu bakargo bashemereye obusasa bukacendera wene mu katama ngoro flag manyo cyo kuba wa NRM note ko kubanza no shome mbera tukimasa ngo kuba wa NRM no gendere yo fa wanyitegereza note ko kushoma embera kujya ngo urabe abo bantu berguruta kandi abakuru barbati godi nubavura no kuchere berguru amari godi abana batamurije kwake abutuje kwake mbunu ngaba abakuru huna bakakwa tubakuba kasita Museveni agambagira ati ngendo abakuru yiki tubakushaka kakwe kasita kashaba akagira wafanye nawe cyakane ateye statement yonga yes so omwanya gwatunga MP wa NRM
ntumanyisa ngo MP wa NRM nanaza kwika umukokasi ndabavugana na president chairman wa party bamwanjura enshonga zabo ninjaki advisable abantu kujya MP wa NRM because MP atarare president 7 atarare president ebintu by'abantu nako bagamba ati webare mutabekana sa program Boaz ensonga yiwa leta ni inkuru mnongo ngucishikire kufuna member wa parliament aha kuba nashika president Museveni nahika arusani azahara arusani abarebe ba SkyTV n'abaturikiriza imeba member ba parliament bani kubashikire babihire yuki ubwo muramabondo ga no kurra ngubo bayombeka za bangaru okahindura na motoka okasanga ryumumbera nungi okiza habwaranke jininga mu hotel byo to yempunu abakorire ki amanyamu umuryango za program n'abaturikirize n'icyo kuribwa kandi haba rosa ideta rukirya uriya yanakirya mbona n'abanyayuganda ebyenyanza abatara kubirya so cyo tukire mu ngo muntu wawagambo otana otabantu barige mbuzi no arata kugirya ararukugirya wende jere so kandi bona n'abateze bakaro mutebe kandi sa program ke turebere uno bwo kubano no hagira ninga so oryo we NRM orukorera na president Museveni kiri ko kuwakunaba okanabira busha utakuza kurya mere bazaje kwima kiri ko ukasarura busha mutebe kandi sa program n'abareba SkyTV n'abaturikirize tusaruyire busha umbebembezi ba NRM ahabweso bihaturwa mu karuru esahezi nyo hat na kwecho kureberaho cyo wanje kazo nyenda turga deba nire n'abantu baryo mu abakorga kazo barya ito tufunere mweki twafuneke bigahoze kazo orebe nguto za kazo rga oze kazo oreba marwaro ga kazo izo nkahurura orukura ebyamagaro mu kazo ari kugira ngo tutwine mu bazi no mu district wana nko yakigambira ati kiri on record niwe yabigambire akajya nko mu kazo health center tutwine mu bazi hato kirukira ngaki gwabura a health center 4 wazasiri no gusangayo so twine kubanza twayibuza abanyayuganda mituzanka twatwine ba member ba parliament bataruko basa nangwa nyewe tinkuza kujya ngo bone ba member ba parliament nabone hapana ati to go twine yo babiri ari kugeza hono nyonga na bagament no bunakuba ndio opposition amazima nigagamba kace konka nabo takashikira kinyusi nagamba bugamba omuno mugambe murungi konko kwikirize byagamba uribore hati to byo bugamba ngabanyakazo ntuza kusagure bugamba ngo wizozuirege oyine kikano cyurungi etayer muriya ngo wagamba rero wagenda nitwetaga member wa parliament asa kusakira abantu kongo wo opposition ana akora ki opposition nangwa wa NRM koraja mu nawe tibi kutambaraje hati imagine kwa ko yo opposition nakwecho kurebera nakaro katara nakwecho kurebera pana kandi wo opposition nabasa gukora na nababe NRM aho gakini ingamba ndi Francis Muyizuke nicyo kurebera hasasira hataruho bakubanka be ni mugamba hungu ari ito mwihangari yona ndigahoze mu bwezo ngo mukweje kureberaho mumwe yona wende jeri ndakangamba hindu kumanyishenye watanga nawo ngamba hita kumanyishenye se omushenye watana cyo mbigere byaweze kiri omusenye no kubara wano andikiranga hi ombigere byawe ndigahoze mu bwezo Muyizuke Francis akakwa tractor zahiza kurabamo apima agira tahano mbi atengute itekerezo gamatizo turi mwakoreke mugaruke muhahinge bagaruka bahinga bakoraki bahatereze kongo aba bande bari kubana ureba bomba nabo bajya mu mukore hakumara akore ngo ibirasigare ni byebe ngo hasigara mutemereye kare uri urebe so ndukende no kureka program yo ni ndeba ngo ba member ba parliament abingi
tunajya ngubona be NRM ngo bona tubakoze harabakoze wandegereza konkara habakuzayo bari hagenderwa byabo na munonge myaka Boaz mwikiriza imana yabo bari yaba panelisti ngwe myaka to kubasa kubanoza kwimuko muntu akahura amagufaka kubarabara nko gumukazarakazo rero kanje unaza kuza kukorra abantu pana uri mukikuru pana yes sa program tinkumanye ko wakigenderera kugumana ukuratanisa nandi yabitungo opposition no bihatu babaro babata nabasa kweja kunhamura ujya mu rugo mwishazarmu ko yebaho cishaza wadeje program tiyakazoyonga ahantu baturiya hanshonga zihanga nona ni impe cyo kureberaho konka umwana yabitunga na show opposition ngabari yokwe imonoleki kubita nyone nzagumana inkugambera kwija program kajoti nyoka ngambe cyinshuri ubacera haru record ubana fact ubane kishuba konka nyoka kigambe nzirende kazo mwine yengu hato muntu kwemera akagira ngo DHO akazayemere yagira mubazi gona modeta no wasakushisa ngo abirware kuzaho wa deterru mpana do terru muchintu chona abari mpampa zonka okwaho deka ngambe byanje kandi turiyo mu mani utari yo tarondi yantu Bekamaze mpozi. Gapraying. Shaba modeta mwikiriza gapraying. Modeta protecting. Garetu gatere. Gampe gatera muzina. Modeta protecting. Bano kumza myasini. Abanyarwanda bari kutureba. I need to be protected. You look for the audio. Modeta yakwezerse. Hati mbone bwino yawe reka tugirebera. Yes. So umwa modeta yirwaruro nduba haweho umbazwa arsazi konka hagumeho gwa shukari haweho gwa mareri panado konka hasigariho Phoenix tukugira ngo irwara ndizango ryuterumbaza kandi titeka ngo urumbaza private z'abantu Dr. Mesente zabo no ikaba kugira ngo gumbaza tuguru patu kwandishira gendo guru mfamazi icyo shonga nabanjitiraho no muzembi twine kwereza turigire mu bururu takawire bwinji twine kwereza tukabarinda tukija tukababuza banyuma y'ubwire bwaho n'ikindi kitarusho buvunaniza umuntu kwemera akagira ngo memba wa parliament wakazo none rugambo byonka atayine cyakora ngo no rugambo byonka kanima hakarga kureta speaker wa parliament ba collecting sente nyinje mu kazo ba contributing zakora zaza bekekereza kandi no jumana kandi no mukristo apart from that hariyo mwishaza Parliament na yona Yasini omukwana mugamba ntubaha chance mureke Yasini agambe Parliament naza munateseza akazi kubi you wait for the time konka tukintu cyovunanizubwa ngo mucara wakuzire amagufa agahenda gurukira ina icyandikire ngo umuntu uyine myaka yarangire 20 atakwitsuba kuza mu Parliament so turihare tugumye tugambe ibintu eri kwisa nani nzabashonga yawe ono bwire ukiriyo bwe nani nzabashonga yawe yego ogumana ukaratanse no mami yego nani nzabashonga yawe tinkwenda ngo opposition bihabanyarwanda okutera karuru kamemba wa parliament timenchizo munonga kunguza kusoma NRM naza kugira ngo ubu namu confusing reka tuzo mu constitution yihanga waba noreba atko igana munana one negamba havunanzo gwa prime minister buri muntu wena kutera karuru umwishaza member wa parliament wena qualifying kuba prime minister okuba prime minister niwe business parliament kokana arongo president by the approval of the parliamentarians nonda kunjira ngo opposition ayino mugisha iwa watebira karuru ayino mugisha kuja kuba prime minister government businesses on parliament prime minister bamutora nakaba minister bandi kandi beta munji no wa UPC businesses ariya cabinet yes ni minister wa agenda labor and social echo nikibasa kwijama mao no president wa DP ni minister wa justice so echo nikibasa kwijama cyangwa mao bamba ndampromoting na ba prime echo nikibasa kwijama wagumiza moka okazana kawaira kanda ko gamba cabinet baronga president nonda kunjira ngo umuntu yaba ari member wa cabinet tayine nchizo
ahari member wa parliament ondijo twicirize mu government y'abana yo ruling party on parliament member NRM ayimenchizo munonga omuganda katwine MPs bitano na mwenda ba minister kanichanana amashaza gasigara gona gatine ba minister NRM na tamba takusinga MP opposition babare munonga kibuzo cyawe ebitekateko bya member wa parliament wa NRM bine kibar kweta kokasi ejo kokasi tekusitama mu member wa NRM ebintu bingi bachitama mbi hamye ebitakora mu parliament kubikorwa mu kokasi bijo mu parliament so ombugufu nonda kutugira ngo ishaze iri ne MP wa NRM riyo no mu Uganda tungukire kusinga ariko emberwa opposition kibuzo cyawe hariho mugishaga umugundi waza wari member wa parliament utari nkandi yabitungo rya uri kugira ngo we natunga kakumu president Museveni niwe yasinga naho tubatanitaka kuko kayo wakwatagana na ba member wa parliament abandi hariho bine chance abo kubokurobinga okurobinga no gukora opposition no robinga ukaba wakwataganota na ba member ba parliament ba NRM kandi parliament ndiyatunga ko kugira kwatagana nabo wagire kwatagana nabo nikikuyambaho kugira ngo ishaza ryawe niriza kufuna ubuhereza hako wagire kwatagana nunje na governmentero ndo ni wara kufuje ufundikire nshongeje basa kuzo mu break why should we fight so hard kugira MP wa NRM kana amashaza gaba NRM nagono gataka nkagaba opposition ati kandi niye twirimo kandi NRM niye zagumiza muri ringa eriki eriyo mwebembeza kandi NRM aho yatandikiye naheshi ejo neranira okuzahura Uganda najanje ne kirwanira okuzahura Uganda yise nagera so kuzahura nkuza munonga kugigahara kwa maintain ngo bwigobo no hari umugabo mani munonga so ecyanga cyanyu cyafuna member wa parliament ari wa NRM ngo kuba kadaza wa NRM abandi ko bagambere nabayine chances nyingi munonga kubisi ntunguka kubashakira kubagambere ko kasi na parliament nakibyona nane nkwatanisa anchi mwanguhira konkati ngida abakushoma leadership niba kugishomesa na hamwe no boriyo mwebembezi obonirota no kuimprovinga ombebembezi bwa kugira ngo be better than you are ni boriyo mushobonire niwe mushobonire na jama shatu takubonera ko se cyo kurebera cyo mushi cyo mushi omushi ngodi ndwara kunda tarakuteganise kandi ngo yo mushi no itaka kuna abana itaka kwisiga mashita no itaka kujwaraje so twe n'abantu ashitware makushu ngwabo uri member wa parliament wa NRM nguja kushitama orere mukono juroti dene no ko ina magezi uri umwana wishomero uri no kuzo mukasa wakora shi okashoma so sakabuzabuza tukagira ngo because hari abantu abaremerwe then buri mwe nakora shi naremwa wore member wa parliament wa NRM kuzishishanga shanyo ukwemba uri wa party ya NRM chance zazo zo kwishohereza abantu zibaje higura umunonga kucira tariki hatari wa NRM okay fair enough wabare ekiya kunzire ndungu wabare kakuri Yasini wabare umwami Arnito Godfrey wabare ndi abutunga Kenneth nduganira nshonga ibiri I think nshonga yo kubanza ejo twagifundikira nza kwetegereza amabati gabira amabati MP wawe yakureti ribati minister wawe yakureti ribati mwe abine ba minister mbiyanga byanyu program nishengero hano ya SkyTV rakari abantu turuna radio 5 channel farmer DJ Kanyama yunatebekana saje kandi Kanyama nako bana tora music iri takabohoga kutankana shayitano twanshora ati Kanyama nware nabakwatamo Boaz wa Mongolia ninye ntebekanise program y'inko nko butosha nyuma butumobo SkyTV irakari abantu Orachima
orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kurimu contribution mpango narishi kurimu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacyara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program jiraka riyo mukazi orabena gikwisiaho ninye adera orishaba program neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mu cyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira eki wayikorera Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Shara gatano shaha munana shayikumizo mwabazi no twantsa omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shaha munana shayikumizo mwabazi hanuya aha SkyTV iraka ry'abantu is the boy king Adena Cavs baby bam 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 turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwamino mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butikirizana habamno tabanko mumaka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narishi aha social media platform zona SkyTV UG official SkyTV irakari abantu You know me, sit that danger. Hi, it's your boy Tash UG, the Western Talent. And with your girl Betty Fiesra. Twakureta ku njunga program irimo bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire. I'm a broke guy tinyanzire. Program ejeri mubinji nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha hino njeri ho bwati, nonda kumaga kitaka ho bwati. Ebyo no program ejeri. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha, no ho rabena zaneha, it's commando, no love story. Byona tukwantu bireta program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawo kwa kutura no mokwa kurara nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. Kandi tukwantu baretera favorite comedian orabena kushetsa. Oko kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zobiri wa kabiri 100% Western music. Zobiri wa kashatu no woman crush Wednesday. And orwakana buri izoba tukwantu baretera bweshongoro bwanyu butano obutize kwata in the Western region. Kandi orwakata na 20 bagarizo ni batera throwbacks. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 paka shahi emwe ezo mwabazi. Sky Television. Otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mchiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu SkyTV irakari y'abantu. SkyTV irakari y'abantu. Oh,
our school to the Agenda Foundation, it is a mixed day and boarding, nursery and primary school located in the Antonde town along the Market Street. Our school excels in PLE year in year out. Do you know why? Because we feed so well and our teachers give us the best child care. The teachers nurture us to have a good character, become confident and God-fearing. Not just that, our talents are promoted, yet we realize our potential in life through skills like drama, singing, art and technology. Agenda Foundation School somero ddungi okuzaama mu byenjigiriza liri ku mutindo gwa waggulu ddala. Basomesa omwana mu kibiina n'ebweru waakyo era ng'omuyizi wattu Agenda abeera mu bangule ne mu bwongo. Kale nno ggwe omuzadde jangu owandiise omwana wo ng'ebifo tebinnaggwaayo ku Agenda. Basomesa ate nga balabirira abaana ate bwe kituuka ku bana abato aba baby middle ne top ku Agenda bakisussa. Bwe nayagala okumanya ebisingawo kubira dayirekita mulungi Jane ku namba z'essimu zino 07-26-95-56 oba 07-886-87-81. Agenda Foundation School esangibwa Lyantonde mu ttawuni. SkyTV irakari abantu. SkyTV irakari abantu turi aharuguto rwa makristo bambarara numa tukagera urembo nitwe so abakampara batukiza chimbwenu kugira ngo ari parliament kunkani tutu y'abamani mbarara tuino rembo program y'ishengero ni tutu ni state house hariya nanga tutu ni state road state road magite hari ya erinkai hariya kamukuzi aha turiya program yitu y'ishengero erinaha chena na mwenda katonyeza umushanje fama ntuguma tuchitamwa amani ngo radio 5 chena na mwenda ako ejo niya tuzeire ejo radio amani tubanjire radio y'abantu bakunda munonga so program yegerho mwena bakure munonga omu studios nyine abakuru nyine omwami ndi abutunga Kenneth Ntwiga yakazo na hagere ikigombe cyo opposition icyo bakweta the Alliance for National Transformation NT ikibini cya Jeno Muntu ntubiyetera abantu wazo mu America tokajo ti Republican oti nikibina cyo notakumana chairman wacho DP tokajo shano ngondo jo ti kibina cha Biden kungana atari chairman wacho natali napate president naza iwa mumisha wa mhebendera kunganja kinabembeza bacho batakumanya no kumanya kunga kiri kibine cy'amani kine imyaka 5 imyaka 10 ebine byaha bitandukana n'umuntu aha kwera mani nacyo kibanjho mani achifachu agenda cyo aha omwami Arnito Godfrey na hagera NRM omulingo gugwa kubasa kwa kujagera omwami icyakunze ndungu naona hagera NRM ukwaro kuba yareba ukwaro kwenda nkwashimye kujagera ni media activist wa NRM nyenda tukwate nshonga ya mhero tutwine bwire konkani nshaba Michael atuhereze namba yitukubasa kutunjira messages a WhatsApp noza kutusinikira ka message ya WhatsApp tuje ku message obwo nza kutumira mbejo shortly ndi abutunga tugaruka mu studios bwe ikiganiro cy'itu topic ya mhero amabati gabantu bakaramoja agahenderire mu ba minisita nabanja prime minister je yahugura yatugera ngo minisita nari MP naramukozi wa government we nakura ngo akatwara amabati utachitwara ngo akagiba harabashabira amabati omburyo burubwe bakagatwara abantu amabati agari ikibuzo nagayegari guza karamoja agu minister goreti kitutu obaya bena kimanya nata kuchumanya by mission or commission gahenero mbanya buzarebe including nyina tari okusyobu giso na badiso bagagwireho bakabuza kagarho office ya prime minister not for sale kandi kagoyenga buzibu echi no shote echi ne hagaro echabantu twasire kubi tukakwatara muna batara mu nshobe koze amabati speaker
Anita Mungi, Minisita Kadaga, Minisita Rugorobi, Minisita Kaseja mabatubona bakagatwara. Kunga bakagatwara bagahereza abantu aba enshoberwa. Ninjira scanner tukwasire kubiteri as that bad. Konko utakizire picking yaka message kachi nuza kutuncha message ya WhatsApp ni 0 8 ishatwemwe 0 8 mukagemwe ishatwemwe nuhora atsindike message yawe a WhatsApp tukabasa kure kitegateko cyawe izina ryawe aho uri kitegateko cyawe we are good to go ndia kando terimbi nko kutujurire kureka ebiri misunderstood webare ntebekanisa kudashika ibiri tuhendere program amabata basabira amabati kugatwara abantu baburizo kwenyine gakabahika uzo kabagasabe gabega ryo muhanda murungi kabaga bahereze konkaga kashika ahigine kuza wano sanga nyina wa minister goreti kitutu ore ine PhD omuharara minister akashoma geology konka aina mabata yabuze minister karemo kombeceranye nejo nawe n'umuntu wahanso babiri kwereza shanga mawe n'umuzindaro gwa SkyTV ngato kuba kusanga mama wawe n'umuzindaro gwa SkyTV nabujya ngo nyine watagwibire so chizire ni kibaho ba member ba parliament na ba minister baryo bashuma barunku ba government ya NRM bibe bintu babitwara abantu ba tubo babanza turebere ba minister benje biba akwa eteme so nyoni ndekateka buna bo president Museveni aza kurga y'abasasa ngo kwatwire na sasa rabandi ni ndekateka ngo tinkumanya abamwe bagenzi banje biza kunyambaho babemba gasindika nkahinanka itwe kazoka takagarebe abantu nani itwe kazoka turukubi gakazaka muri gaza bukendia gaza kayunga gaza kibari araba minister na speaker nashi kantumanyangu minister kantumanyangu office ya prime minister neyebugwa vitarazi tukaba kukigamba kantumanyangu okwebona habe hatirwa umuyaga amazu gagenzire ngo bajya mukati basindikira amabata abantu bombeke enzu kibe kigenzire kiti na nenzu ya mama wa minister umuyaga nawo n'umunya-Uganda nawo n'umunya-Uganda tutwayanga kagaze yokonka kandi njyango agamabati gakabene gazara abantu bari yesoberwa nawo abira ryesoberwa tubanza turebe akubampurireho nkahurira na nowa prime minister munayowe yo mucweka cye gakazayo kandi wetageha kana konka bo bugazayo gakatwarwa baki niyo songa abarukuturikeza ninga barukutureba tubanze twebuze amabata kugarukuzayo nabo barukuzagaguza ebirere business ninge betara business god ninjira finally hati obushuma nkuzumu Uganda to akuburwanza wajero tukadaga katwara amabata kajatetika gatwara tinkagatwara hirwaro kananka ishumiro kananka utubuzana nitamunja tabakanterisi munagace nagatwara abantu banje kasayija nicyo cyumwe then eventually amabata gabuzire naga ngo atakushobora ikigenga koro wanyina n'abanyabuzari yebare Boaz ecyo kubanza cyane government gisiga sadorini kitakwetinyisa ecyo kubanza cyabiona nore office ya prime minister niye kurabamo obuyambi kushira abashobiwe narabashikiro narshi abashikiro mbenu tukaje twagira iki government yitu ya NRM twagiye kizibu cya Northern Uganda Karamoja kutwahambira government abantu bagumana embunda aza tutwagira businge tutwagojegera abo kubantu manye embunda nyateretse ro mbebembezi mbwe ntwama nguni jagine nikituraza ko so twataho buri ubona okureba ngo embunda twaziha mu Northern Uganda nashombrenge bizobo amiro Nankara moja ni Eastern Uganda, Borogwizo. Now, tukaba twine gukora ki?
ntutekwa kutayo programs za government okubombekera amashomero tutekwa kutayo tekwa kwatera amarwaro tukabanza kubegesa okujwara bakaba batahabaje bubashoire busha wakitegereza kurenga twabashenda shenda twabiha omuyege entekateka iyo buhango bwakare nore no kuturana baba betu batura nkekigu communal mbone batura nkekika wanyitegereza batura tukiha ejini yako niyeteremese ezembunde ziri omucicwe keke abantu kutura nkabari mu katari tubanze tushature mu ejentekateka yo kugira ngo bature nkekika then hati buri muko kutorebye hati ntuje kuba twatunga ubu kujya ki koko so egistage kutwagishireho hati gwa twaguma tkosa office age ya prime minister kubahiko kuguma tukikaye tutware bitwaye tukora culture yabo then bashana nabandi so umuze gwagumuzamu wono biri kuza kwibara biri mu office yaki ya prime minister naho kucyugaraka acha government okubomuze ninyenda ngo ba SkyTV mukimanye ngo aba ba ministers nashi abebembezi abamani ngo kuturukiyete mu government ejini zihanga enyo kubera enyo y'umunju na wagisigenta na nebejirenta na konka as long as netana za yezine yabe kwatirirejo aba ministers omukuru wihanga kuba manyire ngo nomwebembezi murungi atasheme kubona argabwe bembezi wachetegereza hata bahinduka enyomyoze so na enzuro niziheze zo kwiba ahabo kuba kasitabo bakwatirire ki bakwatirirejo so bajibangire now omukuru wihanga atakuje kukireba kandi omukuru wihanga ubakwe constitution kukora decision yone yakwasa kwenda kukora nahabwecyo ezi nenyomyo nizija guma ne bazeta emira ne babeta ki entanani wanyitegereza konka as long as we omukuru wihanga namanya ki namanya umuntu guba kukora. Thank you. Yasin? Yes. Ebyo bintu by'amabati semba buri ariko minister anifaka wowe tamabati utoka gahurire yo kwanya owitukazo tutwine yo minister konkanyo ninjira ngo habireho karara ko binkitu kazo kabeneyo MPR mwana wa speak ninjira echo cyane kandi speaker buwara muri minister ninjira habire mu misinterpretation of this matter tukashobiwa retre abantu bace exaggerate abamwe habo kwishirize bigenderwa byabo nintekateka ngo amabati omu office ya prime minister ba member ba parliament tugogo kubanza kugishikira kushaka mu bintu kubitwara abantu bari kwebembera kuca kuba shirya mazima ngo amabatago gakiho mu office ya prime minister ba parliament bamwe ningashuba minister bamwe kugatwara abantu abe bashemeye kubana bagatunga kandi bakagatunga ejo nje bashitara mu buzuba obuzuba hibu kubasa kubera muningaye kugira ngo umuntu wahirwe cinte cyo kucitwara hicine kubana kiza tikirahikiriye kandi tinka hurireho or complaininga owabira ryo mumba kubasa kubana bafuna amabatago oro kugira ngo amabati nyago bandetere tinda gatunjire ubwo tinka muhurire abakara muje tubahurire tinka muhurire nyonkanye tinka muhurire konka kwa kubariyo ejo nebe abariya kuba kwa batugira amabati bakagahereza abantu abe bashimiye kubana bagahereza ejo tucira umbuzo kandi nabwo ninyenda no muzembi
gw'abantu kusiga abantu enzuro mu evidence ako nintekateka ngo nka prime minister wa Uganda we minister goreti kitutu abonye atagamba abandi kabagambire kadaga kagikirize rugorobe kagikize kasejja kagikize nabanja kagikirize we kitutu kimu hata nore n'ikintu kigumire kitutu kunama akabura gamba hazokenda nyo mugambise msenga abonye atagamba ko ari innocent aho nanye tindi kumanya is time naija kurugayo na side nahereza side konka nintekateka ngo for example nka prime minister amabati bishata gundebire amabati bishatu gari yo miliyoni 15 ndungu so nintekateka ngo prime minister atakubasa kutwara amabatago ngagatwara umuka aze gombeke sama amakage gayo n'umuka ninjira ngo habire misinterpretation kuturafune kire itura tware hajiro batwara umukoti kote kagira ngo uwo mushango gwa kusinga prime minister akakora ibintu ngo bitware twarayo rero nubwo tuje kuba tubine right way tuje kuba tubine umuhanda gucimwe kwa tutoramo ndungu MPs batangiye process yo ku censuringa minister kitutu naraho abandi MPs nabo kugira ngo kitutu nate kugenda nanga abandi bagira ngo buri minister we yagambirwa mu mabati atahe bajya mu parliament ne kuhindura mitwarize ya ministers banyimisha biriho parliament no bugabe ubwajiwe abanyarwanda ezeshonga zo wembezi neza amateka no kushashara abanyarwanda umyanga byabo hadi inshume zwirijwa itwe kazo twaterwa inkunga amabati gagenda amazu gagenda intoke zagenda naki that is part of disaster so zero preparedness ne twari hanga yona hari cyangwa icyangwa kijya kufuna relief disaster mu kiciro y'ikindi kirakora iki kirazifuni kandi bwo kureba kitutu no wa na misindo MP umane MP wa na misindo akireba kungano we wakaramoja so ekibuzo cyabuza parliament n'iki yakora already ezesha yatugambira iso na police na kine bindi security biyoni bicondoza amabataga gaburirenka naro kugira ngo akagatwara nabasha akoze iki ashobiru okay akako umuntu munji wa kada nakora ibintu birungi muno kuko nawe kikoze kimushobiri so mureke tureke security organs zihanga gitu yes zikora mu mugwari wazo kuza ija kutugarikira kwa Uganda ninga abantu becyanga kitweki tuje ngo tucyonduze twashanga iki neki hadeshongeye meri konka ubiro butakashikire reka mureke abantu tabemeziwe tuyanga abakoreta impina hinduka okay positive change fine so meke turinde ebitongore bikorwa reka tushome messages eshatu tuhendere program haraka kono buremba najang Boaz goda reke kubiha ngo no NRM abuko atene ntano so nandi abitunga Kenneth kandi godi nayebare kuyoro kwe umukigombeje ni abuguma amuramwa amijene mwinire plan kandi ongambere ndi abitunga ngo onare bunkore ki namereze birungi byonga ubwo musheje ni hano ubwo mweta Boaz no wabwagonga kanoni najyango kwiba tikiri ikintu kisya mu government konka kibiri kingi abo abatwira amabati bakabari umushobi bikoze gakagari yakakara moja Boaz wabwagonga bari kuturira natha no kugambarara najyango nere muteka singa gakaruru abantu bakwebwa amani kutora nabembezi babo najyango nere muteka singa karuru abantu babi no bugabe kutora nabembezi babo najyango nikemura
NRM okuba eruzingire mu serere kandi aha cyagaro icyamabati bitaga kumanya abantu abamani kuba kwebwe bintu barababisya abashimye kubutunga nari mbaptwara umaka gabo Nathani T ari imbarara we bare kutura Nathani T akana ka message ka kariya ko haka mamwita mwekambi Losias ari no wameje nakazo bare abakutebekanza program bitu mwe bare mnonga ni isima mwena na mnonga kakuru yasini abamejena kakuru bariyomba kureba bariyomba kurra ogoma mweta Claire gachakabunga na jangu mazima muriyo muhindura ihangeri konka gamba abazira bakujema abana babo kuzomu erevu nunje mazima aine nayo buzu erevu kanunye mushija ubwo nati no kushoma bakujyango mare erevu zo mu university utahona habi rubeshumba kurga karaza kikote na jangu Boaz opposition techine rugendo mu omwihangomu mazima kakuri yasini yebare kutensaje kagona kato so murongo yasimu tagama yanukirana ikigambo cyo nyango okay ubwo najati nuba muhitano ko aporo karekezi arakazo I think biyeshembe najyangu nyobariza yasini mazima amarwaro ga kazo tiga kabura gabuhereza nagagezaho aha nwatawuje musibwa gwetamu nwatawuje musogo muhandike bice ubundi tubishome tubiheze na arirwe najya nkambaze nkurusiye unarebo omoding akaruru kaserere Boaz gambira godingu okuba independent nyuma yisa kuboine mu wa NRM ningashe opposition indijo echo nkimanyisangu nkawe ahawe kandi akamanyaje kandi cyama yagecho nducimanya ngica NRM ikindi Boaz abantu bakitegereza nabatera karuru akaraba gasere not kugira ngo nho godi wa FDC niyo eriyo power bamuhakaru Boaz nyabarizo mwamika kuri yasini na godi ya submission zabonunje there you have it Edison arakawshwere kashonjo bagod nagirangu kangambe aha wakazo areke kugira ngo ba MP bakozere busha itwa bakashonji tukarondaje kandi turije akiteratyo nwagira Innocent nicho novuza ko nkano shot cyahambeho kandi lemano warwanyangwe nogirangu Boaz manya 7 akimanyana ngo buri MP wa NRM buri kweyongera kuba kweyongera kanya no kwa kansente kateka za NRM kweyongera kukanya kuri abiro ba ministers so tumwe ikitwine buri kimwe kutunga najya ngo whatever we win we got tunakotegezaho ngo kikakigendererwe unoteka awe hasingirwa independent atari alaso kandi ikindi buri NRM buri MP wa NRM kuba ari kwinguza ebigenderwa bya President 7 akakene miliyoni 20 buri MP nabwo NRM eturane netera abantu bururu konkanya mwabaziyo bahira abantu baserera ubugabe bayiterera karuru emano muhura ngo NRM etahane terera abantu akaruru batinywaziyo abantu NRM hiro bayitera icyo nico echa kubabwa president kuba kureka buri muntu aketerera karuru remano warwanyangwe so what are you saying Ogwa mweta Vincent ngabirano arakagoyigoyi buhizi ka mwenge nagira ngo Boaz gambera Kenneth NRM egwiri konka NT egwire yasyaho nenkomo nari bari saraso bamwibire nico abantu basere bojerekirengu nebeshariramu garano Vincent we bari
Vicent arakatebe icyo bare East Kamwenga najya nkwata abanyarwanda nabihenda umuntu w'umukozi tebakendera nakunu Kamwenge netwe nukwe twakozire tushomeye message bushatu ninda bwire bwagenda program oguma mweta Moses Rwamgoye ari wanyangwe Kashonji najyango mu Uganda twina opposition koreka twino rundo rubaju rwa NRM ngo ine side zibiri nk'icunushu so nkoko oguma mweta Hannington no kwakunda nakorana North Ankole plus agent sako ya diocese ya North Ankole Chiruhura najyango Boaz mwebare kano nyobarizika kuri Yasini ukhanuraje twazagara ko mu studios rumontaine seconds 30 fundukira ndiyatunga yes so tuza kugira n'inshonga yo kurwanisa corruption President Museveni government parliament bakore cyo mu kigambo cy'umwe mu seconds rogura President Museveni okurwanisa nguzi ninga se government ya NRM babonkana barukurye nguzi so tino kuba kubasa urwanisa so toka basa kwata omunyu wa marwa okamugiro tamarwa garugyo ngo akore biragiro byo kutaha kare government ngo akore biragiro byo kutaha kare natekwa ko birwanisa wowe nyini akubana kuba naza kubihenda so government NRM nubu barukusinga yo kurye nguzi tubakabasa kurwanisa nguzi abwaranga ni yangari god Ochina maskongo bushoma kuzento burwan santo butura muhero yebare Boaz okusima panelists bagenzi banje okusima ba producer SkyTV management nebo moderator abo kuteza umucyo go kwija naba baturikiza radio 5 nabatsindika messages yo na romuntu wanza kutsindika message ariko muntera hensubu nyenda kumugambira ngo nobugabe bwanjye nkamemba wa NRM okugihabura ebigwire opposition okutokora si urabanda aha cya corruption tuturukubasa kanko senanye cyumwa kwese cyo kunyoma umunywa maru kunye cupi 10 zekiragiro orupapura ngo akoreberaje byo kucerereza akanye cupa mushajuza maru tike kabaska enguze nitwe turikugiria system yo nari tugisisire ebitonga byo nari tubitsire icyo kandi ndazitse tuzirukwaga kare naho kuki obushomankuzi abarahanga uje kuturemerera ebi nabugamba abarahanga ni hangari yanjye paka tugira umboye bembeze asa fori antonde nagira ngo na na god kana buzangu SkyTV nizari ya Star Times nza kwantu gambara Beth Mbindi arakazo yajyangu Yasino atensaje mbe nungu nkwebaze Yasino tele program god waherize gamba ora tuwambera Michael god mwe umuzindaro ko ayo nagambira muri Yasino nyenda ko sima mwe n'abantu batureba kandi ndeseze yitu n'ukusindika n'ubuzima kituganda mama nshoreka muri yo mutureba kandi nshoreka muri mutana ndegate timu za kwendana na bintu bingi abantu okora Uganda wanugamba corruption nza konjero kujirwanisa munonga twatamana okora kandi tukajirwanisa twena kabanyarwanda ya government yonka ya mba parliament ni wale government banka whistleblower the government base kuchongoza umutogwe abarahanga komuzerajiro kandi ashobora hawa yakiri abarahanga ni hangari yanje we bari kuturura honorable Tinka Katakuri ukorwa muri banda bare kutureba no kutura omwamindu ngutendere 30 seconds nonga program mwe n'abaturire a radio 5 kana beno tureba SkyTV umuremu mara ukwe ukushemero stage ya
y'uburengero izuba reka tushohore baturure natwe batwini barane gushaba mizi aho yatandikiriye aho yizire kurwanisa ubushumanguzi nicyo kintu kimwe icyateye NRM yatandaka kandi ngo kujima government yitu ya NRM ni government yabangisera tukuza kurekeraho ningishi twakwita mu rujungu giving up kurwanisa ki ubushumanguzi government ya NRM ni programs nyingi munonga ezeyine ezaniturize ngo bushumanguzi ukabonda ukabona fair enough abarhanga ni hanga yanje kansime munonga kanga rikero mengo sibanto ija saki bagatombeshe kitehutsi kitu kare hati norengwe programs za government zo zikora ki zonze yongera wabakigambire cyo mabare munonga kare ubwo no businge kandi habe muri turinze wabarende abutunga kenetho kututaya barani to Godfrey kutayira wabare cyakunzire ndungu kutayira ndungu yansini cya message umukasheshe na sharingana ndi abutunga na sharingana god I think ni wese nagambere wabare kakuru yasino kutayira atori nawe John munywano witurizo ba twakumisinga maybe turakureba next Friday na Amon Robarema abantu nzagaruka tuhurira n'urwa katani sabiteri kwija n'abandi Boaz wa Mongolia ejeni SkyTV rakari abantu aba Radio 5 Kanyamana kubaterera music so mugumeho ndize program zikurata wa SkyTV mukama barinde ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka n'eby'abantu buntu